आज हाम्रो भानुनगर चिडिया मोड भवानी मन्दिरमा दुर्गा पुराणको सुरुवात हुन गइरहेको छ। गुरुजीको हस्तक्षेप र सबै यहाँ खोलाको पानी उयो गर्नु जाँदैछ। हरिओम तत्सदं चिते विष्णु तदाबारो नक्षत्रं विष्णुयोगस योगस्य कर्णसैव सर्वं विष्णुमयं जगत् जले विष्णुस्थले विष्णु विष्णुपर्वतमस्तके ज्वालमाले कुले विष्णुं सर्वं विष्णुमयं जगत् हरिओम तत्सदमद्यः श्रीमद्भगवद्गीता विष्णुराज्ञः प्रकृतमानस्य ब्रह्मणः ब्रह्मणद्वितीयपराधे श्वेतावारकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टविंशते कलियुगे सुप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे तत्रापि परमपवित्रे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यभट्टप्रदेशान्तर्गतायां भारतदेशस्य पूर्वोत्तरदिग्भागे बङ्गालप्रदेशे गणतन्त्रराज्ये दार्जिलिङ्ग जिल्लामण्डलान्तर्गतायां सीमाकालवा क्षेत्रान्तर्गतायां सिल्लोडी नाम्ना नगरे तस्य सन्निधौ कदमतल इति नाम्ना जनपदेः कदमतला चिडियामोड इति नाम्नः जनपदेः भगवती श्री बालसन इति नाम्निः गङ्गानद्याः तटेः अद्य षष्ठीसंवत्सरमध्ये कालयुक्तिगतान्ते सिद्ध्यात् इति नाम संवत्सरं सरवि उत्तरायणे मासतममासे सूर्येण फाल्गुणमासे चन्द्रेण फाल्गुणमासस्य शुक्लपक्षस्य चतुर्थी इति परिपूर्णं तायं शनिवासरं वितायं शुभनक्षत्रयोग्यकर्णे मूर्तायं च अद्य मीन राशिषु चन्द्रमतेः कुम्भराशिषु सूर्यं मिथुन राशिषु गुरुः मीन राशिषु शनिश्चरः तथा च अन्येषु ग्रहेषु यथायथराशिस्थानेषु ग्रहगुणविशेषेण विशिष्टायं शुभपुण्यं स्थायम् अद्य शुक्लयजुर्वेदशाखा अन्तर्गतेन माततीनं शाखायं त्रिप्रवरन्तर्गतस्य तद्गोत्र कौशिकगोत्रः विवाहिताः अजुतनं वन्दना इति नामले विद्यानां सहित समस्त ग्रामवासीनां तपाईँले पनि आफ्नो गोत्र उच्चारण गरेर आफ्नो नाम दिनु होला, परिवारको नाम सम्झिनु होला। समस्त ग्रामवासीनां प्रतिनिधि भूतो अहम मम भन्दिनु है। मम सहिताय सब परिवारणं सकुटुम्बीनां क्षेमम् आरोग्यम् ऐश्वर्यं दीर्घायु विपुल धन धान्यं समृद्धिं पूर्वकं लोके सभायं राजद्वारे न्यायालय यशो विजयति प्राप्ति कामनां श्रीलक्ष्मी कीर्ति लाभ सत्परात सहिताय सकल मनोकामना परिपूर्ण पूर्वकम् अद्य दिनात् आरभ्य त्रिदिवसीय श्रीमद्देवी भागवतः मूल पाठ पारायण यथासंख्येन पारायण कर्मणि सहिताय कथा प्रसंग भजन कीर्तन जन्य पुण्य फल प्राप्ति कामनाय अद्य दिनात् आरभ्य तीर्थ स्नान स्वरूप पुण्यजन फल प्राप्ति कामनाय बालसन नद्याः नाम्नि गङ्गाः नद्या आवनं पूर्वकं च तद्विधि कर्मण कर्तुं च यथभावेन यथज्ञान यथमिलितचारित्रेण पूजनं तीर्थरूपी पूजनं स्वहस्तेन द्वारा अहम् आपं वयं करिष्यामः इति फलं छोड्दिनु जुदाव्रत दूरं देति देवं सततवेति दूरं गमन ज्योतिहं ज्योतिरेकं तन्मे मनसि सङ्कल्पमस्तु अभिवाच्यतालिमित। अब अलिअलि देख्दै हातमा राख्नु, अलिअलि गर्दै फलामा लगाएर राख्नु ल। ओम गङ्गा आदि सकल तीर्थदिक्ताभ्यो नमः तम अत्र आवित सुपूजित वरदो भव। ओम जलराशि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः मत्स्याय नमः कूर्माय नमः अनन्ताय नमः कुशलासाय नमः आदरभक्ताय नमः पातलवासिकेभ्यो नमः अनन्त आदि नवनागेभ्यो नमः इदं जलराशि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः तम अत्र आवित सुपूजित वरदो भव। अब हातमा फुल लिएर समस्त गङ्गादी तीर्थदेवताहरूलाई म यी सम्झिन्दछु भनेर प्रार्थना गर्नु ल। ओम गङ्गा सिन्धु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेन्द्र तनया चरणम्बती देविका क्षेत्रं वेत्रवती महासुरनती ख्याता गया गण्डकी पुण्यं पुण्यजल समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। ओम भर्भुवः गङ्गादि समस्त तीर्थदेवताभ्यो नमः त्वम् अस्मिन् स्थाने आवेतो भव। त्यो खोलामा चढाइदिनु ल। अब तिल र जौले अलिअलि पूजा गर्नु। हरि ओम हजुर ओम तिलोसे हरिओम भर्गुवः तिलोसे सोमदेवतो गोसभ देवनिमित्तं प्रणीन स जपस्मि देवो जवाय रात्रि अंतरिक्ष सुन्दं तन्लोक पितृसदनमसे इदं तीर्थेभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गच्छै नमः। ल अब यो दही लिनु, यसमा यसो खोलाको पानी दाहिने हातले त्यो माथि समात्नु ल। हरि ओम ओंकारस्य ब्रह्म ऋषि देवी गायत्री छन्द तिसृणां मध्यरितीनं प्रजापति आदिऋषय विश्वामित्र ऋषि सविता देवता सूर्य अर्घदानी च विनियोग छोडिदिनु, पानी छोडिदिनु। अब त्यो दुना यसो उचालेर सूर्यलाई पहिला देखाउनु। हरि ओम तत्चोदेव हितं वरदं चक्रम शरदा तपेन शरदा शतं देवेन शरदः शतगं शृणुयाम शरदः शतं पप्रामः शतमदीनाः शतभुजः शतं शरदां शतात्तः। अब अलिअलि जानेको कुनै मन्त्र या गायत्री मन्त्र आउँछ भने गायत्री मन्त्र गर्दै खोलामा त्यो सूर्यलाई अर्घ दिनु, चढाउनु अलिअलि गर्दै। ओम एहि
सूर्यसहस्रं च तेजोराशि जगत्पते अनुकम्पय मां भक्त क्रियान् अर्घ दिवाकर ॐ जगत्साक्षि सूर्यनारायणाय नमः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ॐ त्यो छेउमै तल राखिदिनु एकदम अर्घम निवेदयामि पश्चात् लघु लक्ष्यता लिएर सूर्यको ध्यान गर्दिनु हरि ओम अहं ध्येयं सदा सवितमण्डलमस्य भक्ति नारायण सरसुधा सरसन्निवेष्टान् केयूरवन्मकरकुण्डलवन्किरीटी हरिहिरणमय भगोदितशङ्खचक्रः तडनीलं वृणीश्वरनारायणाय नमः तमत्र सुपुत्र वरदो भवः अथ धूपम् आग्रयामि धूप देखाइदिनु धूप बोलेपछि यो कपुर र यो ढाकन पनि ढालिदिनु ल ओम इदगुं हरि प्रगणनं दे असिदसदेरगुं सर्वगणगुं सुस्तयात्मसनि प्रजासनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहूलाम्बे करोत्पन्नं पयोरेको अस्मा सुदत्तः यसो अग्निले योमं इदगुं हविः प्रजननं दे असिदसदेरगुं सर्वगणगुं सुस्तयात्मसनि प्रजासनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहूलाम्बे करोत्पन्नं पयोरेको अस्मा सुदत्तः तुप्पल सेतिर पनि देखाइदिन्छ ओम जगेन दण्डमयदन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नतेहनाकमयमानः सतन्त तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः त्यसलाई खोलामा छोडिदिन्छ ओम इदं सिद्धिप्रदाय नमः यसो धूप देखाइदिन्छ खोलातिर सिद्ध देवतालाई दोहोरो से दोहोरो बन्धन